lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang dito YouTube. Maibilang kamimet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isaruno mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumwarak biait bakay. Sa dino ti papanamlakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapan kuman kano kitain tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at rimaaning. Ay katwan Ayan tayo susi ti motor ka. Kitaam ijay likod tiri daw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ka. Sa dino taenda. Awan mo din iti pangiduldulina. Kitaam dita Amangan no at dalaang dita nakawara. Awan nga raw. Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni Chanray tadamagam kuana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Si kanti mangawag bakay. Tanay, agrubwata kaun. Sige, mabait lang nga rod taawagak ti anak talakay. Nasaysaya at samot no ilako tayong timotoryo tatang. Ha, di. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayo. Sukatan tayo ti barbaro tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta. Saan kayo na mapudutan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagijay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan tatang. Napigsa dagijay. Tayo suti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabawilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalang tatang. Kaya't yun yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin mate. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo't ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay kitwan Mayat sa akin di ngagpay suday ta nga e-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat day jay. Isu nga ilako tayong timotoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay kitsiga ang aron anak ko. Sige. Tanuman ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko. Kit itapay laeng. Agyaban na ko. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta nga ilakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike aginatang mo? Launay bagay. Kastaunay ti ragsak na. Adayo ka no amay mayat ngam tidaan ang motor na. Ayun kat no dagijay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumot timbagakin ko ana. Impatas mi nga rutita aging kay barangay hall. Kat, mayat ti taray na? Mayat matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan mi. Ay kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaaruba. Lakit diya. Naimbag pa'y ni Pari Mario. At damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin na kiti karuba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita da, isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumalin ngayong agawid dito balay. Rosan anak ko. Jakla ang amo tatang. Ang mga nointon umay aduminggon tumanan Apay ka di. Igatangan na kami man kininanang nyo ituray basit lang nga speaker.
An man yung mati speaker, tatang? Pagdengagan mi man may titidrama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne, jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno nalagang itugtugot may jay bangkag. Sige, ipalagip yun to nga rod, tay gatangan da kayo, tatang. Agyaman na anak ko. Awan anyaman na, tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan, inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko, agan-anad kayo. Manuabulan itayin, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpasngay. Wan tatang, manayunan man ng ti apo ko yun. Ayun na. Lalaki tin inawam saan ka day? Wan tatang, Anyan tungay ti panagan nyo kinkwana. jak man amo kini Janray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Wan tatang, Ay kayo na. May mayat manay. Taplusan ang mapukaw tinagan at dyan rin dito'y lugar tayaw. wan tatang, saan tulaangan ati anak yu ti agnagan iti Janray. At danto pa yun apo ko yo. Ayun na. Ay na, magagaran ako na makakita iti pasngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaking apo ko may. Wan tatang, sana balit ang mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumatan. Bakit? Apay ka dila kay. At dapay lord ti silpon ba? At dan sapay mo, apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ka. Apay naibusan. Naibusmot nga ro din. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengagak iti drama. E di kwan, agtayi-tayak mo tay. Kunak nawan lang signal. Ngam nag-text mo ti network, ala ibus ka nun tilod ko. Mabait laang nga ro tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti chikas na. Taludan na kalakay. Wan man bakit, tanay. Isula ang tiliw-liwak no kasya mapanak iti bangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo lakay. Wayne, nalpasid na. Sika ngay, nagtumar ka batan iti maintenance mo. Agtumarak pa'y laeng. Mala, agtumar ka nga ro din, tamaturog tan. Umuna ka na maturog lakay. Agdengagak pa'y iti drama. Sige, pumunahak nga ro din ang maturog. Pumarbangon aktumanan ang mapan iti bangka ginton bigat. Mapan kuman abunwan na kiti mulak agawan. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo tandagiti mulam nga abakan kamute? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin ah. Inabunwak mo't lang dagiti ay di napalabas sa bulan. Iso sigurado aladakal ti bagasda. Mangkalikantuman nga raw tapang kitaan no mabalinan amaapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda Janray. Wan bakit, mangkali akto inton bigat. Sa dino tayo ni tatang nanang. Nagpabagyo iti agsapa, di pa'y matsimang pet, amangan kunak no di magaspay ijay ayanda ading mo. Kastaya. Anya ti ginagaran na iti bagyo. Napan nagpa-check up anak ko. Ni, apay. Agan ano ayan ni tatang? Anya tinapan na impa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamuan no anya day jay amarikrik na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kano saan ngagbagbag ka ti tinadadagsan. Wen, iso mo't ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. No dadiyo ka ba nanang? Awagan taklaeng. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na kasla iti ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga anadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbiag kayo pa iti napao. Ay na, inawagam samot
aminan a friend mo iti Facebook, Mario. Ah, saan ba it bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agriri kan tumanon a naibusan ti load mo. Ay, kat ugali na. Adu nga rod mo, iti katsismisak. Sa nabali tay talaang matbagay. Kaya't kulang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tad na Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsarita mga ura aday tadayaw. Ay wala, kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya, lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panawin. Kag, nakaluto ka kaday. Wala, itay pa ay. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantan. Agudong akbagay, mapanak gumatang iti iluto tayo inton bigay. Iluto nga anya, lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isapaghite, kas kada tamtambong kinsalad. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita, lakay. Apay, asino ti ag birthday? Apay, nalipata mo, kit no birthday kinton bigat bakit? Ay, wala niya. Ay sos, agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo't ti kasangay ta asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigod mo't ngamin adi mo celebraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Jak balam mo, kasla kaya't kumangar tag birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laang no celebraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sagpaminsan laang. Wala. Mabit lang nga ron tagpulisak. Urayan na kaun tagkuyog tama pa nagpalingke, lakay. Sige, agawam ka raw bakit? Hello, ating ko. Agawid ko yung tunbiga, tagbirthday ka no ni tatang. Nay, itaman pa'y nga agselebrar? Kat no sigud mo't adi na kayat aselebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo, to celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti ubing. Iso makaawid kami. Sige. Mangalakan tuman nga rod iti cake. Mangalaka iti uray dwa. Pasuratam iti Happy 70 birthday. Bayadak tunkin ka dito, yading ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mga lakalatan ay tidaduma pa'y amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumot ukudon tayo may sakalding ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay. Dagiti tulangan pang rikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adanto pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abo ng tisap-sapulam aya. Tay sigud abunin ko Tay ngayon nalabasit ti putan na. Mayat nga minday jay tanatadem. Inaggamak lang itay. Ngamdiak mo tin masapulan no sa dino tinang idiswak. Saan aya nga iso day ta nakakaluban ngayon sa likad mo? Ha? Ay, naglukang. Ay sos, kumaro man ng tikabaw mo na kunak, Mario. Pirmi mo lang, hindi parang sapsapol ko. Yung nakasalikad mo igaya man. Iso, malagaya man jak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sa badi talikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos ijay bangkag. Ita agmula ka manag. Aginana ka pa'y tanay, nagpudot ti panawin. Mamaming santong ti panaginanakin ton malang bakit. Sa nabalik ta maudin day dyan nga imulak. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka na mangimula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. Ada pa'y dua bakit. Ala, agawaam nga ron ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to isa ba? Uray umunakan nga gawin. Adape aramida maya. Wan, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na.
Naimbag tulaang amaapit intong dumadakkel da pasay. Sapay nangina tigawad ita. Ay katsika ang araw. Umuna ak tong arudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay, umayon ti tudo. Wen, mabit lang daytaw. Umunakan tayong kamangisaang itikape. Apag huston to, inton malpas ko daytaw. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburot ti kape nga insaang ko. Ngam awan matlaangan ni Mario. Punana sumaruno adagos. Ngam aging ka ita. Awan pa'y laang sapay agtudtudom. Ay una yun daya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos. Tapno saan amatuduan. Ay awanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon to mga minday di alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Kat no dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman dita ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at tamo dita nakalinaw. Mario! Mario! Mario, asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mala. Usto ito na palagsang sangit yun, nanang. Ang mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan. Awanan ti amayo. Awanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang, Kasano ang paitan lang ay. Kasano ang paitan ta pinanawan ng mata. kanya ngay harod, nanang. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Ngamawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusay ni tatang. Nalapit nga gingalaangan dito itinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Harold manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Harold. Nasa paapimusay ti amak gapu iti sakit. Ket gapu ta agmay saak lang nga anak. Dakda kami met nga aginati agnanaed iti balay anaipundarda iti daydi amak. Agpapaayak kas may sa security guard iti may sa akumpanya dito'y lugar mi. Nakasingsingpet ken nakaananos unay ti inak. Banag apagyamanak unay iti Diyos gapu ta isu ti ina nga inpaay na kanyak. Isu na laeng ta nagbalinak met aloko-loko nga isu ti inak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama! Mama! Anya da itaiho. Naibos ka din ti shampoo. Awan mo't dito yan. Anya naibus. Kat nakakabkabil ko lang itay. Awan nga, Rod. Ay, naikalakit din ay. Nan kita man. Ay, day taban ne. Nuulag ko tinuklaw na kadaitan. Inyalis yung gamin. No dito'y kumasigod nga yan na, di nakita ka dagos. Ay, katusaram nga bindagita matama, anak ko. Saan aday tangiwat mo te agpirok?
Iyalandak man kayo may titolya. Nalipatak mo tinangala. Sige, sige. Mabait lang. Tamangala ang itisinit mo. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak, Harold. Awan anyaman na, Ivy. Amumat nga ramidag amin. Basta parakan ka. Ay sus, nagsauman ng jam-amok. Katalagamat. Kasta ti kinapatig mo kanyak, Ivy. Alawanan. O, kat dumanon tapay di tabalay Intapay agkape. Ay, kwa. Saanin, sweetheart? Itay pa'y ngamin nga gururay ni Mama. Mapan ko pa'y sukunin ni Jebalay da Uncle Roland. Sige nga, Rod. Agan-anad kay ti panagmaneho mo, Wen, sweetheart. O sige. Mapana ko, sweetheart. I love you. I love you too. Ingat ka, ha? Hello, darling. Hello, Harold. Apay nga itamla nga sungbatan ti awak ko. Itay ka pa'y nga awagan Kwa. Pasensya kan, darling. Nabatik kami ti cellphone ko dito'y balay. Isu nga imay ko pa'y sinubli. Kasta ka di? Wen, sorry naguray ka itinabayag. Okay lang madkit ni. Aywan gayam. Day pawit kon. Di ko na mapagtaon mo iti baro a motor mo, darling. Wow! Agyaman darling. No problem, darling. Pakaragsakak ti mang tulong ken ka. Ibagam laang no anya pa'y ti kasapulam. Tano ka ba ilak? Ited ko. Okay ako nitintad mo apang daw ni tigatanga ka motor, darling. Katagyaman akmanan ha? Awan anyaman na, Harold. Kastuyak kami na talaga, no ang gusto ang iti may sa lalaki. O sige ha, umawag ak tumana din ton rabi Hadupay ngamin tinaskan nga aramidag ita. Sige, Luisa. Agan-anad ka kumadita ha? I love you. Wow! Kaslabaro ti motor mo Harold. Siyempre Daanan ti sigod ang motor ko. Rugak-rugakan. Iso agim mata nga kiti baro. Ha? Gimatang ka, wano? Nagpagatang ka. Ha? Si Kamat. Apay, masapol pa'y laang ayang ibalikas mo. Nayon nan apare. At daamin ditan. Ha? Bilibak at talaga iti kinadiskartem, pare koy. Iba talaga kapag may itsura ka. Gwapo na. Madiskarte pa. Tagtagari ko nakmanen, pare. Oh, kat. Paayusam nga rodan ti baro a motor mo, Harold. Ay, kato na. Day talaga yan. Ala, lumugan kan, tamapanta iti sigod apagin inumanta. Ijay ayanda Mika, wano? Ijay ayanda Vanessa. Komporme, pare. Basta adda arak. Kan chicks, kunam pare. Me in the morning, a kiss me. Mama? Oh. Nakaring kagaya mo. Alala na, tugaw ka ditan. Tamang idasara ka di kanem. Pagiso, dandanin maluto to'y iprit-pritok apagarbo sa ranta. Nagsakit ti ulok. Oh, kasano kat naparpartag kamot asimang pat ederabi Sinubra aman nga nilang tinaginumiti arak. Ay, napasubo man nga rudan. Ikandak man kiti tinalami isa danom. Sige, sige. Mabiit lang, tamangalak iti ref. Ikami ti ado nga ayos, mama. Wen. Adto iti danom, iho. Ma. Agyaman ak, mama. Urayak la na bang aran ngay minom iti nalami sa danom. Diyak samot makapangan.
Kaslakayat ko lang ti agsabaw. Awan ka diti sabaw nga inluto yo. Awan Ngamno kayat mo o di ilutuan ka iti noodles. Sige man, mama. Law kami ti itlog. Tay sulaang ti kanak. Sige. Urayam labiitin. Sa nabale, tamabiit lang met amaluto ti noodles, iho. Kasano, pare Harold? Nabartakan sa amatan. Hindi mo sa amatan kabalan ti uminom. Agawid talangan, pare. Kabalag pa pare. Ay, Danag mo na yan. Uminom ta ba Sa anak pa yan na Bartek. oh, wow, chicks. Hello, Mika, my love. Nabartig kan samit din, Harold. Uy, sana niya. Tinabartag, nakatulog. Siya, saan pa Kita mo, no? Still kicking. Kinapudno na. Ita'y nakapalang urayan ni Harold, Mika. Nagbayag kan tumat namin. Masipsiputak nga ron. Ako manita iti lamisaan anak ito gawa. Talaga, kitkitaan ka ito. Hindi ka matlagit din. Magkarit na. Pasensya ka, Harold. Isuda gamintin mo na customer ko. Isuda mo tinakitibola. Kan may sa regular customer mi dagi jay. Boss dagiti ko contractors. Big time dagi jay. Kat big time kami mata. Uwan nga to ta. When amo. Ngan first come first serve basis kami ngamin dito eh. Amo mo tasan ka di? Okay. Nangabakan. Agad, kasano. Rumorta nga ron. Mabalin. Okay, agpakadakpay ko ni boss. No palubusan nak o di go. Ngam na saan, sorry. Palubusan na ka tayo dyan. Agbayad akmat iti uray mano. Nunay ka na ya, iho. No di mo mat ngamin amo a kontrolan ti panaginom mo. Ay, anya nga ita. Ato'y ti danom. Uminom ka. Madikon na talaga. Madikon ti uminom iti arak. Ay na, italang dayta angam. Enton mayat manan tirignam. Uminom kan tumanan. Grabe. Uray ak lang kapsot. Nagsakitan ti karamo ko iti kasasarwa. Ay katanusam tadayta mo ti kinayat mo, iho. Husto nga minan ti arak. Kita man ti kasta alagam. Sikamat lang ti marigrigatan. Saan mo't ngay daw dawat, iho? Angam kasanon no makaala ka iti sakit. Gapo iti kanayo na panagin inom mo iti arak. Alala. Iturog mo pa'y lang. Iti kasta, masubot mo ti puyat mo. Hello, Luisa. Kumusta ka? Okay ang laang, Matt. Sika, kumusta ka man din, Harold? Okay lang, Matt. Naawat mo ka din, timpawit kong allowance mo? Wen, katagyaman na ka? Awan na nyaman na. Sobra day jay. Iso ang mabalin mo pa iti gumatang iti kabarbaro abado kan pantalon mo. No, magatang mo, di ko na akurso na ma cellphone. Wen,
Mapanak to gumatang iti t-shirt kan pantalon ko, Luisa. Okay. Ibagam lang no kurang tanayunak ti pauit ko. Saanan, Luisa? Umanayan da jay. Kat ulitek manan ti agyaman, ha? At daman damagakan ka, pare Harold. Anya day ta, Mark? Anya nga iti aramidam. Numaamuan ti nobyam nga at dagayam sugar mamim iji abroad. Ah? Si kakit di, Mat. Di nan tumaamuan, pare. Nubilang lang nga road ta maamuan na, kunak. Numaamuan na. Sigurado a pagpilian, nak. Siyempre, isunan to ti pilyag. Akat, kasanon ni Mika? No ni Mika, awan parikot iti dayjay, tapas time ko laang dayjay. Believe ako na talaga kan ka, pare. Sana all. Ay, katuladan nak ngamin, pare. Ay, saanan, pare. Kontento ako ni tinobyak. Diyak kaya't adadaalan ti panagtalak na kanyak, pare. Kang runaan iti amin. Diyak kaya't nga addan to pagbabawyak. Intun dumtang ti mauding aldaw. Apay akas di ka makatal na dita, Harold. Ha? Itay ka pa'y nga agun na unnat dita, ah. Apay, nasakit ka di man ang tilikod mo? Ay, awan nga rod. Sapay iraman na ti sikat ko. No kumaro, kat kaslamatukol ti sikat ko. Kayat mo ka dita mapantaman ng agpailot? Barang pumipya ti sakit na? Ah, awan man nga agpaiso. Kaslaki maro nga minita kahit. Mo sige, urayan nak nga rod, tagsukatak labiit, Harold. Ah, sige, agawaam nga rod, Ivy. Itaman pa'y adi karimwar iho. Abay, awan duty mita. Awan, mama. Off ko ita. Rumuarak ko, ma. Ngamsim madutak matan. Adda siguro rikrik na anya. Ha? Ay na amamukan, Harold. Ay, nagsakit nga rod ti sikat ko. Kan kaslag bubusog ti tiyan ko. Nabayagan day ta rikrik na Apay no, inkalaang nagpa-check up. Iti kasta maamuam no anya day ta marikrik nam iho. Saanan, mama. Gastos lang. May katumot lang dito eh. Diyak lang siguro natunawan. Iso akas to iti marikriknak. Apay nga taasaan matan nga umawawag ni Luisa. No awagak? Saan mo ta sumungbat? Agriring lang iti bangir alinya. Oh, padasak man nga awagan iti messenger na. Awan na talaga. Uray klatan nga iso ti umawag kanyak. Makita ng tumad lang siguro tinakaad-ado amiskol kan chat ko kan kuana. Sigurado nga awagan nak tumad lang dayay. Nagadumat ang tinorder mo amakan, Harold. Imbang numaybos na dagita. Ay kat ibusan ta. Aywan gayam. Sabong para ken ka. Happy anniversary. Ay, wow! Thank you, sweetheart. Happy anniversary too. I love you, Ivy. I love you more, Harold. Mala, mangantan. Iti kasta, saan ang ilawan dagiti in-order ko amakan? Okay. Agbusog ta ita, Ivy. Ato iti plato. Karga ako niti inapoy, ha? Sige. Anya ti kahit mo si daan. Agpili ka, ta iso ti kabil ko iti plato.
Day taman chicken curry, sweetheart. Okay. Atoy. Thank you, sweetheart. Mala, mangan ka lang nga mangan sweetheart. Taado ti makan nga in-order ko. Agbusog ta. Aging ga iti kayat ta. Anay ko. Mama! Mama! Tulungan na! Mama! Apa yan, Harold? Aganano ka? Nagsakit ti tiyan ko, Mama. Iraman na may tibukot kan sigat ko. Anay ko! Diyos ko! At tinasayaan. Itaray ka lang nga ni hospital, anak ko. Sige, Mama. Talaga kami nadya kung kawailan nga ibturan pa iti sakit na. Anay ko! Anya gay ti ko na dagiti doktor, balasang ko. Anya ka no ti sakit ni Harold? Ay, acute pancreatitis ka no, auntie. Anya? Ano ti in reseta ti doktor nga agas na? Masapol ka no atumaran na dagijay. Iti kasta, pumipia ti sakit alaklak amon na. Sige. Yag mo nga rod taure siya kundi mapangumatang iti agas balasang ko. Saanin, auntie? Siya kung timapan. Urayan daklaangan dito eh. Agsubliak matla nga dagos, apaman ang makagatangak iti agas ni Harold. At iti agas mo, sweetheart. Tumaremon, iti kasta, daras ka nga umimbag. Umimbagak pa ingata, Ivy. Katuan, asino ay atin ang ibaga saan kan nga gimbag? O ala, inumuman ti agas mo, Harold. Adtoy, Agyamanag, sweetheart. Awan ang yaman na, sweetheart. Ivy, pakawanan na ko, ma. Pakawanan ka iti anya, Harold. Kadagiti nagkurkurangakan ka. Ay, sus. Awan ti nagkurkurangam kanyak, sweetheart. Mala, iturog mo kit din, tapno makainana ka. Mama, Apa yun, anak ko? Aglulwa ka mo ito. yaksamat agimbag, Mama. Ay, di ka kadiak sa uiti kasta, anak ko. At daasi ti Diyos. Ang mga di nakabaybayan. Mamati ak nga agimbag ka pa, iho. Mama, pasensya kayo no nagbali na kasukir nga anak. Agyamanag. Tauray ka sa no ti kinasukir ko. Ipatpatag. Kanaya iwanan daklat. Ana, di ka nagsabit, iho. Ang moment no kasano ti kinapatid mo kanya, Harold. Isong hagpaimbag ka. Tadyak lakit di ka ba ulan, lumapukaw ka iti imatang ko, iho. No, Mama. Ti kasayatan nga aramidom ita. Katakararag ka, iho. Kindawam ti tulong ti Diyos. Iti kasta, pagimpagan na ka. Di ka ko mamaawanan, iti namnama, anak ko. Diyos ko. No dahito'y tidusa. Kadagiti saan anasaya at ngayon aramid ko iti kalabas. Ikarikatak nga aklunan. Ng pangaasim ko, ma.
tapagimpag ang nakpay. At tuyak, asi papakumbaba nga daw iti pampakawan mo. Diyos ko, kansabay ko. Tay kanakpay iti gundaway. Amang ilintag kadagiti nagpindutang. Pangaasim, Diyos ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngamiti na minsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengen. Isu a makidengdengeg akmetten kenkwana tunggal at daak ijay balayda. Dito'y kumat nga roden a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman met ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Ngamok a makaibati iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandanin agawid ti inak, manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, Papa, nakariing kayo kayong gayam. Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Diyak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Diyak maten maalat iturog ko. Isari mo arak. Amangan mat no gapuday tayo ti kapapanunot yo kan ni Mama, Papa. Ha? Excited kayo siguro na makakita ken kuana niya. Agasem ngamin ti dandani sa nga pulo atawan na kadanay dya abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa yung agbiyahin ton bigat. Excited, akmat na namang sabat ken ni Mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Ti kayat ko asawan sa anak a sumurot iji airport. Anya? Angam, apay, Papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa iji opisina. Isa da kailatan kadalulam ti mapanbang sukon ka ni Mama mo, Pangaasim taurnusan ta kumati may papankadat na. Freddy, panunutom kumamat ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naraksak iti relasyon ta. Kan sala nga na ita, addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Pudno tinangag mo, addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawit ka, tapno personal nga ibagakan ka. Freddy, Pala ako nagitibad-badok, kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. saan Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinatan.
Aramida mo ti kayat mo. Ta aramidak mo ti kayat ko. No kasta, kabalan da kami gayam apanawan kan ni mama, papa. Pangasim, papa. Di na kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure ka sanok pa'y tagpalawag. Amok adinak mo't lang maawatan anak ko. Papa, Pasensya ka niya. Talaga ngamin nga awanan mariknak apan nagayat ka ni mamam. Iso anasay sayatan no pumanawaklangan niti palay. kasta kadilatan, papa. Wan Jane iha. Sorry. Ngam adan sa bali nga ay ayatak. Hanggang, apay, papa. Apay, anaaramid mo ti kastoy kan ni mama. Ita ka di pa'y tadan idadyo. Ita ka di pa'y talakay kan bakit kayon. Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok. Saan kon nga ay ayatan ni mamam? Papa, Sige, iha. Patuloy akon. Sikanti makaamo ka ni mamam. Kat sapay ko ma, tadi mo pa'y may anti-inam, anak ko. Cherry, honey. Sikati pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa ko, hindi asawa. Manipo dita, awanan makalapad itayan ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Well, saan kon nga ay ayatan ni Loida? Iso adatan tagdan na. Ay ayatan ka unay-unay, Cherry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dahi ta panagayat. Agyamanak, tauray adayo nga inaunaak ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatag. Tinapatag ay ayatan kan ipatpatag na ti lalaki. Cherry, Kat kasanuak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak ti kayat ko asawan. Amo mati kasasaad ko saan ka di? Awan trabaho. Iso nga iti barlaang ni Madam Remy ti pakik extra awan na rin ba nga pagdanagam? Ado ti ornong ko. Ado ti kwarta nga aramatan ta. Sigurado ka? Wen kunak lang arodan. Siyak ti makaamo. Okay, you're the boss. mama, Jane, iha. aging ka di ita, kat panpanunutan yu pailaang di papa, mama. Jak ilibak deta, iha. Talagang amin ajak malipatan ni mamam, anak ko. Nga uray pinasaktan da kayo iti kasta unay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni papa, mama. Ti bagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni papa, mama. Kagurak unay gapo iti naramid na. Agasam man, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni papam, iha. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni papa dito'y balay, mama. Wan, anak ko. Maaga ko numaagak. Ngamjak mailibak ti kinapod no. Ay ayatag pailaang ni papam. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni papam. Iso ang mamati ang agsublin tumat lang kadata ti amam. Mama, Patyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. kumusta ka na, anak ko? Saan ka butan na nagaw-awid, ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana, Nabuak din na pasama ka na kayo kay ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak.
Di ka pa'y kanun mangmangan. Nanang, Ang sakit ka ano kasta di aramida manak ka. awan ngamin ganas ko amangan, nanang. Ay na, pilitem ti mangan na. Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, nanang. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kasla bumtak ti barukong ko. Gapu iti kinasakit na. Agasam man, taimbati na kami nga gina. Sana ingkabalay ti babae na. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapu iti panang panaw ni Freddy kadakwada nga gina. Wanyarod Kaasibet jaya anak ta, bakit? Kinapuno na nasakit ba't tinakam kau? Gapu iti naramid na dya, Friday. Lumabalin la kumaamal maluwag, talaga nga aramiday. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot may. No kaano ang nagawi din di anak ta. Isumot din di panang panaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak oray ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak day jay a Freddy. Tumukno sa dilangit ti gurak iti day jay a tao. Halakit kanayunam ti sumarong karigi balay daloy daa. Iti kasta, adamot ka sarsarita jay anak ta. Yuwan lakay. Talaga kasta ti arabidag. Kasano? Nagatang maaminan nagiti kayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor tangarudan diti department store. Taintamangan iti restaurant. Mabiit lang, honey. At dapat ganyam na lipatak agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro areno, honey. Anya? Kat no kagat gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanan day jay, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay kanagidya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawatak. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Mapantamang irwari ti kwarta iti ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na, Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan mama. Adtoy inlutwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabali na di kay mangan mama? Kitaan niyo Imresan ti bagiyo. Gapu iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapu iti kas nangar-aramida niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kini Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti ama anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkit-kita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidin na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta ken kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa anak ko. Amo mati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama. Kailiw ko na yan ni Papa anak ko. Ay,
Asya naklauna yan iti anak talakay. Nakakaasin tila nga na. Kimotong pa yan. Wanya raw bakit? Ay ayan na pimanunay ti magina. Ti pagdanagak, ang mga noag sakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rodikas jaya sa saadan ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita iti anak ta, bareng kayat na ti mangan. Unban ngagpay sulakay. Alukuyam di anak ta. Bareng sika tinenggan na. Nay, mapaspasama ken ka anak ka. Apay nga aprusam ti barokong bao. Kupit ti barukong ko, tatang. Maulaw. Sos, mabitlaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia, umay ka dito silid si anak ta. Kartingam! Ay, Diyos ko. Sapay ko batawan na kasama pasama kiti anak talakay. Ay, wanya ron bakit? Urayan ta arumwar ti doktora ng tamingkan kwa na. Iti kasta, maamuan ta no apayak laat ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanaga na ka talaga lakay. Uray siyak nga ron bakit? Ribuarin ti doktora ng taming iti anak ta. Umay ka, tasabtan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Wanya raw, apaw. Nagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ka. Nalabit aga po da ito iti panangpanaw ni Papa kada kami. Apaw. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait Or-orayan pa lang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga taaya ti awanan bain nga amam. Panagkulak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan iti sidong ti sabali a babae. Apok. Mama! Jane, anak ko. Ay, yamanak ta nakaring kan Loida anak ka. Kumusta tirik na? Ni Nana, sa dino ti ayan na. Iso tinapangimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. Oh, inayadan niyo, Mama. Kung ti doktor, makapadakas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag paisaw anak ka. Saan kumaanatang ka ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulay na ni Freddy. Ipakamuyokan ko na. Tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan na ito, Cherry? Freddy, apay nga da ka dito eh. O sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, kwa, Freddy. O sino day jay kulak? Kwa, Freddy. Sumbatan lak. Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry. Nagsinubyan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan. Agwin na swastan. Ay ayatek pala ang gayam tinobyo. Sorry. Sumurot akon kan kwa na. Saan, Cherry? Di ka kumamat mang rabak akasta, pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatan.
Rabiin, Apok. Dakamain ka ni Lulam ti makaammo ka ni Mamam. Aginanakamutain. Agyaman ak lolo. Kasanulaangan nga hinuawan kayo ka ni Lola akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Iswasidadaan kami amang tulong kan kwa. Di ka madanagan na saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo, Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. masyanak lang amin ka ni Mama, Lolo. Ag-asaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa. Ay, yak mababalaw ti inama, Apok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo, Jak man amoy day amam. Tapay akilaat mutlatan ti kas jingay naramid na kadakayaw. kagburak ni Papa, Lolo. Kahit anya nga iti planom, Apok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasano nga ikat kayat mo't nga rod amakita ni Mamam ni Papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin. Jak pailaang kayat amakita. Jane, Apok. Iso ti aking basol iti amin. No apay ang nagsakit ni Mama. Iso ti makagapo. No apay ang naadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane, anak ko. Anya ti aramidan niyo dito. Pastrikan na kumapay, anak. Agpalawagag. Awanan ti rumbang nga ipalawag niyo pa. Agsupli ka ni tiyan ti babaim. Kat di ka nagpapakita pa. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin itinayjay a babae. Ay tatanagsin na kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak. Kasta ka di. Sa dino tayan ni Mamam Iha. Kaya't ko ang makasarita. Pumanaw kayon. Kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane, anak. Pakawanan na kuman. Pagbababawi akong tipan ang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama. Gapoy iti naramid yo. Anya, ang saksakit ni Mamam kunam. Wan! Ngam kasi tinakunakon. Pumanaw kanta saan da ka kasapulan. Freddy, Loida, Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito ay pangaasim. Jane Iha, pangaasim tapastrikanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyamanak, ta nagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isublik ti bulod ko abiyang. Pagawanan na kumaloy na. Amok adakkel tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy, Ikarik, di kan panawan mo da. at dan sakit ko. Katamangan no saanan nga agpaut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit. Agbyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny ha, kasarita na kumamat. Nagkinaawatan kami ka ni Mamam. Pagawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak. Ngamkas na kunakon, nagbabawya akong dayjay. Ikarik, adi kahitun panawan ka ni Mamam. Anak, ibagam laang nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo, tapno mapakawan nak lang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak?
Jane, No saan aga po kada kayo? Saan kumamatakas tati kasasaan ni mama ita? Nasakit din nakam ko kada kayo. Tumukno sa dilangit tigurak kada kayo. Kadi kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan niyo. Siya ko ang tagpagpakaasikan ka, anak ko. Pangasim, pakawan amon ni papam. Punaso mo ang tiguram kan ko na. Kasta kadilatan, mama. Nalipatan niyo ka din ti panang panaw na kada tayo. Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kada tayo. Ha? Pudno ang nasaktanak iti naramid ni papam. Ngam nagkitawan iti pampakawan. Mama. Nagkari, ngagbalbaliwan ni papam. Iso nga ikamgarot iti gundaway na. Amang panagnak iti panagbalbaliw na, anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso tinaramid na. Ngam pinakawan ko lata. Ngaputa ay ayatan. Kanipat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ng ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ang batan ni papam. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Miss F, danda ni dua abulanan manipod nagsubli ni Papa dito'y balay. Nga maging gaita kadyak pay unay kasarsarita ti amak. Iso ti mangas asikaso ka ni mama. Iso apasaray mapanak met iti balay da lolak. Ngamin kasladyak pay laang kabaalan akitaan ken kasango ti amak. Malaglagip ko ngamin ti inaramid na numakitak ti kasasaad ti inak. Jak amon no aging kat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kat sakbay agibusak to'y surat ko, kayat ko amaamuan no anya ti opinyon mo may papan iti daytoy. Kasta matlangan kadagiti na ayat adumdumngeg dito'y programam. Sapay ko mata maiwanwandak. To'y pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Maawatak tiriknam. Maawatak tigura iti puso ken kaunggam. Nga manyangay nga rod pagayam ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot. Amin tayo ket makaaramid iti basol. Tangay daw dawatam met ti opinyon ko, panagkunak ket nasaysaya at siguro no ikkam iti gundaway ti amam. Tapno panaknakan na at talaga ang nagbabawyan nan ti inaramid na. Awan ti permanente dito'y lubong pagayam ko. Ditay ammo no anya ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Saan ka matkit di apilitan amang pakawan adagos iti amam. Ngam kit di mo unay ti mang pasakit ken kuana. Annadam ti garaw ken panagsaritam iti amam. Tauray balibaliktadam ti lubong, isulat ta ti amam. No awan daytoy awan kamet ditoy abiyag. Kunada nga roden, time heals. Dawatem ti panarabay ti apo. Kidawam ti tulong na ket iyuman mo amin amarikrik-nam kenkwana. Patsak adumteng tumetlaang ti aldaw amapakawan mo ti amam. Narigat ti broken family pagayam ko. Iso ano kabaalan nyo lakit di nga ornusan, aramidan nyo. Alakastan pagayam Jane, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag.